Sanibonani wengane zakwethu ugodole okankomgodolo umfana udaba ke niyalwazi bese ngithi sengiphumile emzinyathi ngoba sengibanikeza kwabo kwabenela cha abavuma ukuthi ngiphume lapha emzinyathi municipality kunezikhulu okunabantu okwazi ukuthi basebenza kamaspala uma bebhekwa ku computer bakhona bayahola kodwa labantu abaholayo abangasebenzi lapha kwamasipala okwazi ukuthi basebenza khona bakhokha ama-5,000 every month bawu-5 abantu bakhona engibatholile amagama abo nezikhulu zikhona ezilapha kwamasipala ezenza lento ayifakwa le mali ekhadini lezi zikhulu zilanda ngocash le mali kulabantu abaziwa ukuthi basebenza kwamasipala shuthi abantu abafana nezipoku ukuthi thiwa kunomuntu engekho kodwa ke laba bakhona bahola le mali ukuze lezi zikhulu zikwazi ukuthi zithathe lama 5,000 kulabantu every month abayifuni ingene ekhadini nginikeza izinsuku ezineke ngoba nginabantu lapho abangitshela yonke into okwenzakalayo lapho kumasipala i-district le kunabantu abangichazela yonke into nginikeza 4 days ukuthi leyo nto lapho iphele umasipala wethu usumkhonto loyo i-district yethu usumkhonto esizoyithatha leyo anikwazi ukudlala ngayo bantu basedandi sukumanime ngenyawo abasebenza abantu abaningi basedandi kodwa kunabantu abavele beholelwe without ukusebenza ngoba izikhulu ufuna ukuthatha le mali lama 5,000 ezinikezwa ezwathatha kulabantu ngani zakwethu ibhlungu lento mhlamba ngeke uzuyi-understand angeke ngivume kudlalwe ngomzinyathi womkhonto lo mzinyathi sizowuthatha silinde nje 2026 ingakho ngilwa kanje lezi zikhulu amagama azakhona yilabantu abaholayo amagama abakhona ngizowakhipha khona la uma kuukuthi uyaphela lo 4 days abayiyekile ngoba kunabantu abangixoxela nje yonke into angeke ngize nginitshele ukuthi ubani khohlwani nukanani nodwa nize nidele kodwa ngithi lezi zikhulu nginika 4 days into yenu ngisayithendeni kabuhlungu kabi iyekeni leyo nto njengamanje nisusibulalela i-district yomkhonto yethu ngeke ngize ngivume mina qobo yethu leyo district siyayithatha 2026 weyikhulu bakhipheni labo bantu ngoba vele abasebenzi qashana abantu abafanele ukuthi nibaqashe ngeke nikubone lokho khohlwani bafana bamkhohlwani ngavele nenzeni kwenzayo lapho khohlwani ngikhona enemani ngayeki amagama enazobela nalabo bantu enibafakile azobela amagama abo enikole kabi ama 5,000 mase beholile every month enenithola cash imali yakhona lezo khulu lezo ngizoyibeka amagama azithula ubuka